Addan 8 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Ita malam ti Lunes, Petsa 25 ti mabilang iti bulan ti Mayo taon 2026. Kasi ti sigod papagayam mida. Magkadwa tayo ti Master kundo ni Dennis Abelionara kastamutan ti TV Side Tipen Channel 13 ni John Vincent Gumintong. Nga umay mani nagpalay lang kinagampayag iti lawang at ang atang sumanglad ti tamadaydayaw wapag taingan nyo. Babaan iti daytoy a programa ana paulwan sa mimingayog kendandaniw ti Lokanja. At iagserbe pinwagpay kara kayo Manong Lito Alcantara iso ti sinadaan na mangkibin ken mangpasangbay kara sinurat yu abo nagtirandaniw ana kay palaunan ti mensahe kara patigyo iti biag. Ken kastamutin nagiti papagayam ni Unayat at umartarabay tilaytoy a programa. Kita tingarod tumuna sunata may ruknoy karakay amin pada. Samusa utut na kinsanaan inka inpalak ang gaput inagubsang jak maamin pananglipot mo kakaiso ng ayat ko. Napudno, diin ka lang mo, aniya di ba sa ko? Diyak magawidan, nga umari mayam, luluwag nga sasamusam, put na kinsanaan, inka inpalag ang inagubsang naglalagi pem sikalat inayat ko nangibog mo kat uy anos ko anya ka di nagkurang aken ka nang
sa musang uut na kansanaan Ika yun palag ang gapu inagubsang Lang-langitin rinaksid na pantaposong Sikan ko bailat patpatig ko Imbilang ka sikat amin ko Ingat mauyos tuy anges ko Imbilang ka sikat amin ko Ingat mauyos tuy anges ko Call it thunder, call it rain. Never after, it's all the same. Still I love her. It's getting late. It's hard for my eyes go to another place. We'll come round. We'll come round. Today ako sa day out ng dating programa Tulong Eskwela Program na nagdaputi programa ni DSWD na ayuda para sa pagpusakitan. Isugamit nato yung programa na nag-request ni President Bongbong Marcos at aming na pamilya na mawawag ng financial assistance. So, napanunod, ipapresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inibitan na program ng AKAP. So, dati yung AKAP ako ay sa kabagbaro ng programa ng DSWD at dito ako at dito sa bagay na mabalik na makaawag ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children.
and under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Addan 20 may sa minutos, kalpasan 2 oras, alas 6. Yung sakbay na papagayam, ngayon sa gibasa ti bunig ti dandaniw, kasta mo tin nagiti kominyo ti live Facebook, kitkablawan tayo mo muna ti papagayam tayo, nga nayata tumartarabay si dahito'y programa. Dita Western Pangasinan, Probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, ken Ilocos Sur, Kangrunan, iti syudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Ti Roach Club Don Philip Marketing Corporation, manipod Candon Branch, Narbacan, Bantay, Santo Domingo, Ilocos Sur, ken Abra, ken ti amin na sangana, manipod Region 1, Ingana, Region 5. Idjaya na kada kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makairuwar ti kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo to warang plano, makairuwar ti motor na, nagdata mamuyo kayat na ti agkamotora, kuyogin nyo lang umay ti opisina, ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation, tadati agur uray 1,000 pesos, agon ko na ti tunggal at dam makuyog na a customer. No dati sa Studio tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-69-52099. Minno kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ta bumisita kayo kung nagtinadakamat a branch office ti Don Philip Marketing Corporation, a masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amianan, Tilanbang. Sa pulin tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Ino'y bagayo ng igyo ti radyo ti Radpas, para kiting madanunan yung kakapintas, kinaisim mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, tapnoy sigida maala yung mutlang ti 1,000 pesos no makairwara ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kati requirements, to valid ID, ken may salang ako mikara. Don Philip Marketing tagururay kada kayo. Dagiti mo nakabayan ti motorsiklo na, ingkayalanin na kita original RCR ti motoryo, sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo talagdisan pa yan nakaala. Iti plaka ti motorsiklo na manipod taon 2017 nagpababa 2014 ng kayalanan winoy iklim sa dya opisina ti LTO District, Candon City. Tugot yung lang nagitay Xerox copy ti original RCR ti motoryo agraman valid ID. Ikunan Alfonso Rayray. Good evening, Idol Lito.
Special greetings to my best friend Robbie Kala, Tita Sinait, Barangay Duyayat, Kastaw Kinjene Jen Donato, Kastapay Labrila Briana, Abigail Alaysa, Nagkapo Kintoy Pagayam, Titagatang Alrayray, Timanuiba Santa, thanks and God bless. Ni Landugo, Agbiag Lucanja from Montreal, Canada. Kumusta kaya minita Canada? Ang runan kin Landugo. Kablawan tayo roda pagayam Rolando Gamuso and family, Tibagar, Candon City, Roger Rodriguez and family, San Isidro, Candon City. Hasta mo tala Mr. and Mrs. Roy Jodelin Romero, Joanna Romero, Nijaw Romero, the 6-2 Marcandas, Rodio Galimuyod, Ilocosor. Hasta mo tala pagaya Manita Labayog, Jinwandas Monsignarsiaga, Tibigbiga Sudipon, La Union. Kablawan tayo muna pagayam, ang Rakuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocosora, Agnes Obrero, Titalub, Bantay, Ilocosora, Linda Ontar, Elsie Ontar, Tariwas, Bani, Pangasinan. Hasta mo tira pagayam, Alex Manaog and family, Pisapang Galimuyo, Ilocosora, Pastorano and family, Tirubio, Galimuyo, Ilocosora, Ken Rebecca Dagsi and family, Ikalungbuyan, Galimuyod, Ilocosora. Kablawan tayo mo na Artemio Cabangcala, Irenyo Cabangcala, Hilario Cabangcala, Chito Barchita, Constantino, Dolormente, Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Yumi, Manariman nga Buybuya, ti live Facebook, ti DCTP Radio, ti Radpas, babayan ti dahito na programa sa Miwingayo, Ginandani, Tilokanja. Ablawan tayo pa ni Bill Magani Kabuhatin family, ti Pariok First Candon City, Edna Galon and family, ti Pariok Second Candon City, ken Daniel Galcon, ti Kalawaan Candon City. Kablawan tayo mo ni Vilma Sulebon and family, John Sulebon and family, ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosora. Ni Edna Tolentino, ti Silag, Santa Maria, Ilocosora. Erlinda Norelia, ti Arnap, Salcido, Ilocosora. Princess Bulburo, ti Caburaw, Santiago, Ilocosora. Ken Venus Monte, Tobidan, ti La Trinidad, Benguet. Hasta mo tingkara Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and family, Ipe Bautista and family, ti Barangay Barrientos, Luna, La Union. Hasta kin Jericho Lucero, ti Quirino, Tagudin, Ilocosora, Mina Isladi, Rampang, Balawan, La Union. Pablawan tayo mo ni Norme Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, Gretchen Lia Batingan, ti Barangay, di Guzman, Mabini, Pangasinan, ken Merlin Uma in family, ti Samang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Hasta kin Renato Tingorden, Brenda Tabor, Serlen Rivera, Ortiga, Baknutan, La Union. Kita tingarot ti Dani yung intay basa, na naggapo kin pagayam, Joseph Pedro, Tilawag City, Ilocos Norte. Ti Dani una na Paulwan, Kalikagumak makipaglantep, ti Maysa Aman Naneo. Makagargari latta ti ganaygay, ti di makayid na lungay ti lapis, tadi pulos agkidits, sayaysay ti pluma, iti kinaromantiko, asaguday na. Sangalin na ti sarukang, ngalid ti diron, amang tapaya kadagiti marigreg sa ibag. Kiti laga-laga na, dagiti ginabrat sa talukatik, kadagiti
barna asabong tilang ilang. May tirintas, ti kwintas, ti pamatag. Yurnos na dagiti litra patang kinrima. Ang mga bal tinasam itadaniw. Amang duaya ay sasalag ko iti barukong na. Ket talingagak na lumamay abitla. Amang parnuay nananay at algod. Tiggarin na dagiti bidot, bilig tarasaas. Taing kawus na, ti kinaanos kin kinaimbag. Saan nagtupulo sa kitakit ngagduyos? Amakilante ti maysa mannaniw. Tanay gamerking kuana ti ayamum. Abirbiro ken tlagpagos sa kalikagom. Suray ta ti daniw na paulwan, kalikagumak makilantep ti maysa amannaniw. Nagapo ken Jose Pedro, Ilawag City, Ilocos Norte. Kita tuimot nga ron ti maysa sunata, amay pakuyog ti daniw na.
12 nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026. Maragsakan na datoy tata, makakadwak na gito yung tutubo na datoy tata. So, doon nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program.
Dapay sa kapulgot may sa minutos. Katangwanan ti oras alas 7. Kitkablawan tayo roda pagayam. Ilina ko jamat. Piligalot kurason kalibuso. Di si kalibuso manalin ko jamat karulin ko jamat. Ros ko jamat rubin ko jamat. Talangigan sikin kandon site. Hasta mo tira pagayam. Roslyn Yanga. Desil Ramos. Si Tagaja Valdez ni May Arias. Ken Yolanda Rosario ti Barangay Patpata sikin Andon City. Hasta mo tin Maricar Murao Garcia, Armelita Murao, Nelson Murao, Ruby Murao, hasta mo tin ti Villanueva family, Contawi family, Monsila family, ti Barangay Paratong 3, Bangar, La Union. Kitabti nga ro ti Daniel. Nanti basa nga nagkapogin Martes Concepcion Rimando Galisinao. Ti Burgos Isabela daytoy katadlasad di Damam Saudi Arabia. Ti Daniel na Paulwan ina. Numadanon ti agsapa. Kasla trumpo ti arig na. Agsagad agluto. Pamigatag dalimanot, aginaw, agugas, saglabak, kinagplansya. Niina, di agsarday, gunay, agunay. Pamatag panagayat na, anak na, wan, ti pumada. Nukastang agsagubanit, ti anak na. Kunanat bagina, saklakuman, papanan na. Alangonak amin na sakit, ingka marikrik na. Kastat pamatag kin kanina. Nudado maurado pa kumikuman na. Kapotag sa samusa mga obra na. Nudabana gadina makita. Sunto pa'y laing kapukpukawan na ya. Pamrayan nanton nagdanag kinka, kadina mo't mapaspasamak dita. Gapot nirdyos na, so payuntay mataranta, ni nadi maputod obligasyon na, mauray pa iso tiyadda edad na. Natirik na nagkinpuso na, si dadaan dagiti anak na. Amin naramid na, iparik na panangibubos ti pigsana. Akas may sangay na, amin naramidin na. Ipay na tayat kin pamatag na. Tapno ag sirbe, sa amin inka marik na. Suray ta ti Daniel na Paulwan ni ina. Nagkapugin Martes Concepcion Rimando Galasinao. Ti Burgos Isabela. Kitad trimot nga ro ti Maysa Sunata amay pakuyog ti Daniel na.
Iti panang irogi kadagitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kadala lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na no dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuon apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang ta danunan dagitoy no ada kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, manami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Pagkasat tayo, ang kanayin ng pagpagang ito yung siguro distrito, at least hanati nga babayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders tayo dito yung kanunan kita Deputy Speaker Christine nga po Mayor Eric Sison kaya dito na duma-duma pa na leaders tayo dito sa distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma nga training na gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di pinag-graduatean nyo, food processing, salting, food processing, pickling, food processing, sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, then visual graphic design. So that you pwede na ito ma-training, mapalim na ma-implement natin yung year for 2023. At of my fellow
I would like to thank our Deputy Speaker, Ma'am Christine, for having generously sponsored the SDA Scholarship Program and also awarding us these starter kits for each one of us. I feel very honored not only have received these starter kits, but also to live in a community where there are so many opportunities to get involved. At dan 3 minutos kalpasan ti oras nga alas 7. Kit ko na ni Angela Fernandez, hello, sir, good evening, sir. Astamot king kapagayam na imbag nga oras kin rabim ti daytoy nga ingka para guybuya ti live Facebook ti DCTV Radio ti Radpas. Astamot ko na ni Brenda Ariula na imbag nga oras kin kanitumot pagayam Brenda Lopez Ariola, iti bayat ng kapanaguybuya, iti programa sa mimingayog kinandani, tilokanja. Ikablawan tayo rotasinyan, Rondelia Gro. Mas karapagaya, Baliandro Culas Banwa, Carino Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Nerique, Bagdayan, iti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocos. Hasta iti Barangay Captain, Edencio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gumalyo, ex-Captain Roberto Balben, di Barangay Sibsibbo, San Emilio, Ilocos. Kastamuton kada pagayam, Barangay Kagawad, Mr. Mrs. Nelson Mila Gagarin, Lolita Pascual, Teresa Valdez, Mila Valdez, Marilyn Pariñas, Perlita Kodjamat, Joan Kodjamat, di Barangay Langigan Sikin, Candon City. Astaw Tingrid Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, di Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Astaw Kinbin Saludo, Abit Saludo, Nixon Dakwasi, Domingo Manzano, di Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Dionisio Nakalay, Clarita Ragos, di Barangay Kalaotit, Baknutan, La Union. Astamot kini Renato Merna Pascua, Ortega, Baknutan, La Union. Augusto Ligaspi, Juanito Alcantara, di Barangay Talyaon, Tagudin, Ilocos. Astamot kini Barangay Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, Gigi Coeco, Geoffrey Cadorna, Mindapalo, John Byron Berelio Kambabag, di Barangay Banokal, Ligligda, Ilocos. Kablawan tayo mga ni Glory Gayaw, Emily Tumupia, Tanabel Pamayo, Marilyn Tulin, Herminia Ramos, di Barangay Kalitong, Burgos, Ilocos.
Kablawan tayo mo Didilia Kidangin, Rio Kidangin, Ricarda Calagis, ni Roslyn Calagis, Ronaldin Dongpain, Roslyn Benito, de Barangay Sariwan, Salcido, Ilocotao. Astaw kin Edwin Sullivan, Rick Rivera, Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pelong Divina Jr., Tiniribain de Barang at Don Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Astaw kin Mark Anthony Gratuito, de Villarica, Candon City, ni Efren de Castro, Junior de Bagani, Obog, Candon City, kin Efren de Castro Sr. Kita tingaro ti pamalagip manipod master control. Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung ano nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester, we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti dalluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti dalluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti dalluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagnato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami.
Saan nga talinaed, itiigid ti baybay kalpasan ti ginggined. Mapanadagos itinangato a lugar. Saan amapan itiigid ti baybay tapno buyaen wenno alaan tiladawan iti tsunami. Panawan tinagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan a natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan amammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekriknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alukatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na ken no kasapulan a masimpa dagitoy. Dan sa 10 minutos kalpasan ti oras galas 7.
Kikablawan tayo ruda pagayam, Sheila Romero, Carde Romero, ni Teresa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, ni Martis Romero, kay Fernando Romero, ti Barangay San Miguel, Burgos, Pangasinan. Pastaw kay Rosalyn Garriga, Reynalyn Garcia, ni Roma Mitoquero, Edmund Gamata, ti Banayuyo, Locotor. Kablawan tayo mo na Adela Rivera, Tigrin Valley, Baguio City, ni Julie Navarro, George Ramirez, ni Juan Ortega Ramirez, Kenjen Garcia Ortega, ni San Fernando City, La Union. Astaw ken Malua Baya, ni Candon City, ni Magda Eleo, Tapatot San Esteban, ni Locotora, ken Eli Tejada, ti Pinarayan Narbacan, ni Locotora, ken ni Felix Ramos, Ilaw Ingen Santo Domingo, Ilocosor Cablau, dahil ito ginagapo, yung Carlito Estranyero, si Barangay Sabangan, Santiago, Ilocosor. Astaw tin Albert Cacho Almasan, de Pilar Abra, Raymond Caducio, Tambulugan, Narbacan, Ilocosor, Eric Paulo, ti Pawa, Bigan City, kini Lister, ti Laplapog, Villa de Sosa, Abra. Ablawan tayo Milijanos Caro Orpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan in Family, Danaya Gabayan, di Barangay Salvador II, Candon City. Kablawan tayo mo di Barangay Kagawad Mario Bare, Barangay Treasurer Angelina Abanto, Barangay Secretary Richie Guerrero, kini Barangay Captain Ricardo Belog, di Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocosor. Astaw ken Jubilito Bustamante, Orinico Bustamante, Prudencio Bustamante, di Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kitab tinor tidani yung intay basa, managapo kin Diyosa Ikulen Gomintong, di Mambog Santa Cruz, Ilocosor. Hindi ito kitadda sa Jepagilian, Singapore. Tidani yung na lagi ti lasong adalan. Pilpilitek asukainan dagiti bitbitwen, tirimatda nga dan nagduduma amaris, dasig-dasigek tapno indak idam malasin, nunya kadakwaday nakasingin, akas kurunak inton madanon ti haldaw. Saan kumulta kay batugan, tidakkel labitwen laod ti sardam, kastamo ti baggak, arumwar ti parbangon, naynay mo't kagaganayan, ngagparang tabagatan, apagilasinan ni amang, nusuda tadadjay tao, tapno tilawag, maminpinsanen ngagburak. Saan kumot matagi kwa, dagiti amin na sumilap, ngimkit di pilyek lang, nuanyak kay batugak, umanayin no bukod ko, silaw masarakak, tapno masakbayan, addanto pagsadagak, dagiti lasong-lasong, adalan, isot liklikak. Suday ti daniw dagiti lasong-lasong adalan, na nagapukin Diyosa Ikulen Gomintong, Imambog Santa Cruz, Ilocosor. Itad timot nga rod kay Maysa Sunata, amay pakuyog ti daniw na.
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyes ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukua kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Call it thunder, call it rain, never after, it's all the same. Still I love her, it's getting late, it's hard for my eyes to go to another place. We'll come round, we'll come round. It's been fun with you. Sharon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganwat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tanda-apot for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ko nagadugan ng ganyan si Balbalayda, di daduman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute lang ko para dito kalaki victim. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure.
At dan 30 minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Kikablawan ti nga ro de April Abilio, Merjo Abilio, Rodrigo Abilio, Nilanyo Rubangil si Rubang, ti Barangay Amgid, Candon City. Kastaw tin Roli Gabaldon, Binaminandaya ti Barangay, Baringkukurong, Suyo, Ilocotor. In kastamo tingin Richard Chan, Torsadan, Suyo, Ilocotor. Kablawan tayo mo ti Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad, Alfredo Baclayon, Quindores Ramirez, ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocotor. Astaw ti Milani Kabanban Marsan, Delvin Ganadin ti Barangay Tangke San Fernando City, La Union. Astaw ti Jason Libayne, Marlene Ventura ti Barangay Magallanes, Luna, La Union. Kablawan tayo mo ni Lovely Gawat Salon, Jobilin Gawat Salon. Adelina Bugasto ti Barangay Darapida, Candon City. Nedwina Surin Besquera ti Banggo Dabra, Tismina ti Kabgaburaw, Burgos, Tilotar. Astam ti Babi Gorospe, Laria Baba ti Barangay Pidpid Santa Cruz, Tilotar. Ni Bernardita Libaton ti Barangay Bognay, Candon City. Yanis Milatseca ti Pantara, Villahermosa, Santa Cruz, Tilotar. Astam ti Cesar Balleos and family, ni Vincent Diego Sr. and family, Ryan Balleos and family, Talangigan Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Jose Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barruga, Miriam Corbito, ni Sunshine Sumakiab, Danny Del Rosario, John Balucanag, kinikita amin nakakadwada ti Claudine Nestor, ti Barangay Bidbiday, Galimuyod, Ilocos. Astaw kin Bet Alcantara Domino, Lisa Cortez, Fordelisa Reyes, Beatrice Basilan, Melilla Piawen, Clarita Domingo Tisetso, Balansay Kabugaw, Suyo, Ilocos. Maglawan tayo mo ni Willie Romero, Naglawan, Santo Domingo, Ilocos. Mr. and Miss Berelio Predelina Domingo and family, Mr. and Mrs. Benamin Brenda Rantin family, kini Mr. and Mrs. Elio Marquez Domingo and family, ti Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocos. Astamot Karapagayam, Bin de la Cruz, Belinda de la Cruz, Deson de la Cruz, Benito Ruiz, ti Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocos. Nirene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Cesar Gakutan, Yulita Gakutan, yung Gakutan family, ti San Nicolas, Candon City. Astamutin Matiri sa Gaboy, Dan Albert Langad, ni Sila Ilgamo ni Usang Recruzado, ti Barangay Rubio, Galimuyod, Ilocos. Ablawan tayo pa ni Joper Bilaso, Joffrey Dangkikan, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo na Angeles Sabon Selection and family, ti Kabarwan, San Emilio, Ilocos. Ni Marie Valdez, ti Patak, Burgos, Ilocos. Ni Angki Malano, ti Bangar, La Union. Delia Dagno, ti Kasilagan, Banayuyo, Ilocos. Kinisali Kodjama, ti Santa Cruz, Ilocos. Astamutin ka na Mr. and Mrs. Di Armayla Garnasi, Gawatin family, ti Katirman, Candon City. Mr. and Mrs. Geoffrey Lisa Gambito in family, Arling Galon in family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Kablawan tayo mo ni Mercy Gabora, Ira Crisanto, Erickson Keynes, Manuela Keynes, ti Barangay San Nicolas, Candon City. Astamutin Kalapagayam, Durante Gramay, ti Santo Tomas, Candon City. Nilia Gawat, Disil Gawat, Lawrence Gawat, ti Barangay
Katirman Candon City, kay Brenda Lopez Ariula, ni Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Susan Galutan, ni Barangay Bagani, Campo, Candon City, ni Ninaw City, Barangay Katirman, Candon City, Eric Saldua, ni Barangay Kamaraw, Narbacan, Ilocos, ken Larry Akisay, ni Barangay Ambulugan, Narbacan, Ilocos. Astamot ken Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara and family, ni Ansad San Esteban, Ilocos. Yung nalinmina ti Barangay Agpaburaw, Burgos, Ilocos. Astapik and Dennis Madriaga ti Banga Dabra, Augusto Mico Ayurina, ti Suyo, Ilocos. Ni Angel Arsena, ti Abur, Narbacan, Ilocos. Mablawan tayo mo ni Victor Abaya, ti Barangay Kamangan, Santa Cruz, Ilocos. Nayan Cortado, ti Kalawan, Candon City, Kinria Palya, ti Barangay Lubong, Santa Lucia, Ilocos. Kita tingurot ti Pambalagip Manipod Master Control. Twelve Nations. One Go. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Kickball Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon,
Visayas hanggang Mindanao. Lalong Pinas lakas pa. Huwag nang magpahuli. Sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas lakas! At dapat sa nga pulgat siyam minutos, kasangwanan ti oras ng alas 8. Kitkablawan nga roda pagayam, Fatima Valdez, Evin Valdez, Merle Valdez, Ruel Kamat, Ricardo Sabado, Ticorroy Santol La Union. Pastaw tin Saria Tubia, Charlotte Aglusolos, Oliver Kodjama tin family, Timakawayan, Burgos, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Darwin Pantaleon, Alexander Pantaleon, Tigapang Pilarabra, ni Gato Reyes at Okepa Luba Abra, kini Madeline Monses, ni Tamag Villavisosa Abra. Kablawan tayo mo ni Melchor Donya, Paulino Donya, Erwin Donya, Joseph Burita ti Barangay, Boter Santa Maria, Ilocosora, hasta kinibi ni Canora, Eduardo Nicanora, ni Patar Agno Pangasinan, Kenny Lailani Rivera, ni Barangay Barlo Millsite, Mabini Pangasinan. Kablawan tayo pa na Mr. and Mrs. Frederick Marcel Combas and family, Pilimar Combas, Presel Beleno Combas, Candida Combas, si Barangay Gayaman Luba Abra. Kablawan tayo mo ni Tiri Alcantara and family, Marlene Pitarque and family, Bilal Alcantara and family, Los Alcantara and family, Ismail Gaboy and family, Mr. and Miss Ruben Norma Valdez and family, si Barangay Waigdaya, Candon City. Astaw kin Albert Rapada, Offering Riquepo, Mr. and Mrs. Bullion Organaban and family, si Barangay Patpata Sikin, Candon City. Ablawan tayo pa ni Lorna Bumaksa, si Poblacion Villaviso Sabra, si Carmila Bilandre si Piliganabra, Anila Asuncion de Bangadabra, Lorena Divina de Balasiwan, Santa Maria El Cusara, kini Miriam Braceros, di Pakang Santa Maria El Cusara. Astaw kin Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, di Sabuanan Santa Maria Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Wilson Calindas, Ma Pilipinas, di Gary Gallardo, Crisanta Villacarta, Mili Gambon, Mr. Miss Nanding Pili Galutin family, di Barangay Bagani Gabora, Candon City. Astaw kablawan tayo pa na pagayam, Lorde Posilero, Marlita Gamata, Tilintik Banayuyo, Ilocosora, ni Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay Legazpi, Galimuyo, Ilocosora, Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo, ti San Pedro, Candon City. Pastangot tinipagayam, Perlita Mika Ironilla, Edita Manzano, ti Barangay Kaliwake, Salcido, Ilocosora. Ablawan tayo pa ni Ana Kasim, ti Butobot, Balawan, La Union, Salibaging, ti Talimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Tinabran, Balawan, La Union. Astaw ti Warlita Pascua Cortes, ti Kalangkwasan, Salcido, Ilocosora, ni John Rogudo, ti Buboga, Santa Cruz, Ilocosora, Marisa Rubia, ti Kalitong Burgos, Ilocosora. Hasta pa'y kinapagayam, Rita Puro, ti Kabugaw, Ilocosora,
Wendel Lorita ti Bagsingal, Ilocosoro, Edgar Marquez ti Bocayabra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan, Ilocosoro. Kita tingarudon ti Maudia Sunata, amay ruknoy karakay amin na pada-pada. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka masirpat. Kas ka manlatay dalaya, nga nangalsem kaniyak. Kas aginaw biyag ko, mantay kay arigak. Nudikan mapurus, patay pagtungpala. Anan wenta pintas mo, nga ingumutem unay. Ingat umanay nga sa likuam, nudumteng ni patay. Agayat kaitan, takasat sa diwampay. Yan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka masirpat. Kas ka manlatay dalaya, nga nangalsem kaniya. Kas aginaw biyag ko, mantay kay arigak. Nudikan mapurus, patay pagtungpala. Anan wenta pintas mo, nga ingumutem unay. Dinat umanay nga sa likuam, nudumteng ni patay. Agayat kaitan, takasat sa diwampay. Iyan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Anan wenta pintas mo, nga ingumutem unay. Dinat umanay nga sa likuam, nudumteng ni patay. Agayat kaitan, takasat sa diwampay. Iyan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Iyan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Anda pa sa 12 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 8, mentay panagpakada. Kitkablawan ti nga na pagayam, Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Subain, Tilangqua San Emilio Ilocosoro, Kenny Kirby Villaros, Timoteo San Emilio Ilocosoro. Kablawan tayo pa ni Nestor Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tolentino, Tinaratan, Salcedo, Ilocosoro. Hasta mo tinduna abungan, Desi Meorbos, Jamaica Maymay, Rosel Largos, Litumbagar, Kin Maricel Abungan, ni Barangay Kulayu, Bani Pangasinan. Ablawan tayo mo ni Batot Las Igan, Dawasin, Jaime Francia, Romel Francia, Jefferson Inurelia, Doming Inurelia, Luis Ganad, Mr. and Mrs. Clayford Eiling Ganad, ni Concepcion Gregorio del Pilar. Ablawan tayo pa ni Lito Turalba and Family, Leo Turalba and Family, ti Barangay Kalumbaya, Galimuyo, Ilocosoro, and Divina Rosendo, and Family ti Kalimugtong, Galimuyo, Ilocosoro. Dagiti interesado may reward installment na motorsiklo at tuyan ti Rose Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod kan branch narbakan bantay
Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra, ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ninganat Region 5. Jaya na kayo tinaparta ka proseso, kendi kalidad branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makairuwarte kap-kap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawa ng plano, makairuwarte motor na, no dati ang mamuyo kayat natin ang kamotora, kuyugin nyo lang umay to opisina, ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation, na dati agur oraya 1,000 pesos, agun ko nati tunggal adda, makuyog na customer. No dati sa Lutudyo tumawag, tiday ito yung cellphone number 0927-6952-099. Minu kumuntak ti Via Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo, karagiti na dakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Canton City, Amyanan, Tilanbang. Sa pulin nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Pinoy Bagayo ng Ugyo, Tiradyo, Tiradpas, karagiti madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, tapnin sigila maalay umutlang ti 1,000 pesos no makairuwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements, 2 valid ID, kin may salang ako maker. Don Philip Marketing Tagur-Uray, kada kayo. Dagiti mo't nakabayan ti motorsiklo da, in kayalaan dagitay, original URCR ti motoryo, to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Canton Branch, Canton City. Hasta mo talagisaan pa nakaala, iti plaka ti motorsiklo da, manipod taon 2017 nagpababa, 2014 ng kayalanan, Pinoy claim sa di opisina, LTO District, Canton City. Ito ko lagi kita Xerox copy, ti original ORCR ti motoryo, agraman valid ID. Pakamakam ni Joy B. Carpina. Good evening po, sir. Kastamuting kapagayam, Joy B. Carpina. Naimbag ng oras kin kanitom. Tidahit ito yung ka panagbuy-buya ti live Facebook, ti DCTV Radio Tiradpas. Alawin papagayam nila. Agsipod tinaybos manin ti oras ti tidahit ito yung programa sa miwingayo gilandaniw ti Lokanja. Kitinton manin malum na bigat, padaanan ito manin ti sasangbay ti samuray dayaw apagtengan nyo. Alang rod papagayam nila, ibatimin tinaimbag nga oras, kendra biwamin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Dennis Avelionara, hasta mo tin ti TV Side TPN Channel 13, ni John Vincent Gamintong. Kento'y pagayam niyo, Manong Lito Alcantara, dito'y I love you, babayo.